me when a youth nenye bie won bear no youth in bear man ho say that age no omo be ya me see that age no so ya me guy ni nega omo wo lyrics too me see what true lyrics not one we hia e na wo dey ba enti se me bio mani afa ho say that age no say be me bi ba we life bi na so ma stories a me na me come kire o ha no because on you see obi say impinachi or train from 16 years you go ni na no if you say one say na ye childhood fantasy na mo say 20 Akwabashunko Ebatima GH Nana Ama Obusu enemy de na sabe training issues and amede ebesumo ewo efide so na ye ko seminal so no osebo Zara man wa babontina ni post odi abeto Instagram so na de sabe aya asem kese Ghana for dodo na achu manu esi we abrante so de so mo so pa ne kan wasem akese na posti emunu na tese na aba anamwa eni ebiem so no pa akọ aye na aba na mo ne ba bema awodi the 20th birthday atese wo mo gina cake ho a wo mo twa ne sa na no eno wo tro caption we e wase say beautiful mom and handsome son. May the Almighty God bless and protect you guys as always in his mighty name. Life is too short. Let love and forgive one another. Nobody knows tomorrow. Na no ena te se Ghana for ejina so aka say eh na wa be ka say mo say dey forgive ashem dey na no wa di atum say na ba na mo 16 years a wunyi say no wo bomodi a sheda say wonim say dachi bi wo ho abrante be ya abrante pa enyi a de say ho ke ni aye twire na wa ba bi ba be sre boniface no di sa de no enye bako say nsem keka no ena te se Ghana for say mo mo fa no won che no nsem maka de ade mi twa mo ba na mi twa mo ba de a me ni ni a ebesom mo. So mama akwa bathroom ko ebiem ene dey mi nia ba Mexico e wo ha ye betwe komo afa ensem no nti misrew for weni ene waso edi enkomo no eji obaba mo akwa bibi aboko nyame adum ti bibi aye final so nyame adum so ho ye o won fe de nyame na ye misa nyame de bia o ye batu de o de ye ko na me da wase ye ko no so prekope osipo the Zara man you know say Ghana ha ye ka fashionistas o didin wo ho te say ban fashion a wan mo bie ni boutique Zara boutique 24/7 te say nyama de oton bi wo ho ena bie mo so no na hye ni tare ni bi the advert na uyi eno esi nchen a de magana for the do na elima on the kese omani aba no ho eye na aba na mo an ba be ma pa akọ te say o wo ni 16 years abra na ono na aba na mo na di 16 years na obemu se akwa no na papa eni ono Zara man but from na back story no so they to dwa te say what they are motivating comfort say at the age of 16 years no be man no ne wo ye no ja na wo ko ye one nant na wa mo no so matete ono anu atete te say wa bro ni mojeni atete ni mo remu ahwe ne ba ama ne ba na bedu san pepe so nti ye hwe so na eja te say oba no ne maami aka nsem we afa ho na te say wa be WhatsApp a obaji enunyam say no ne akran papa yi na ebra wo di ni bed WhatsApp ka say ye ma odo entra ye ntem na ebiem nso no ye mfa bone enche na obi ni mo china asem sa asem we okan Ghana for esusu say o de dina akonya yimu e de apa enane ba cho say mo fa de fom so enche no wo de wo ye wo bra onyi say ni ma me ni say no ja mo ko enu o di tum say sa na wo pa kire mini abana na ma me da wase no question na me na makonya isu chia too much etifo ne ahwefo ni na nama kasa kasa wu kasa na kasa so no definitely obi our different understanding and explanation the ma but ono na kasa na o send a message na no true message no na onim botaye nti a
or attach happy birthday no the forgiveness here then they Ono ka den go wish happy birthday or ka say enane eba obi ahun fe beautiful man and handsome man and a handsome son and the family wonim say ya no cry ya yen show baby sa relationship and start fi buy time na aba na moa wedi sen enye 16 years and abranti and so ye sha time ni wedi sen that time won say inform so bi wo wo ya nsunsuaso ne de sen wo ho samre no sebi wonim nkrofo etu ebia omutu na aba anamwa time o twempena no won say wo ye youth aya kasa chira I just said in social she 16 years na even so obewo cry SS be 1 oh SS so bit ma SS2 bit SS2 on soon relationship here time na enye mranka or yes so date and am gidi say sa age no be me bia ni wo a obefa wa obofa wo se me ware o fa wo se the taking na rise and now boyre mu bi and now so who say we are ignorant who tie me we are ignorant and the ignorant too is not an excuse because I know say bia wo ma me mo and now relatives are they are bringing you up they will advise you either you ignore and for a victim and now say we be for advice no na wa brabo na wo aye den aboa enti ye fa blame on na ma abranti ene nko asa time because 16 years there wono nyansa na wanye bi manamboa because that age no unsusa unni career unni she ye ka so bi a why ready for career the person look for matured person obeti me keep it home we dey bacho mami brim kakra honum kakra na de oba ne side dey say em dey beti baka say experience twem asem ni nyesi nyi nsenya bem na nyi nsen na bem no oh okay na say a mistake na wo ye na mistake bia ne esonson sanso ba mistake bia yesua ade e free mu eti from so our form there social so de obe den ube endure et say na work school no da exams de obe den obe tro eti that time no ye mistake na fa say be ma no so aye mistake because omuni na tata mo share no ya kono bi na ignorant bi na man here den e ba sa eti na na ba na mo ano ni mistake o ye na ma wo no obre yo se wo hwe e na be ma no so mistake ono so ye sa wan ji abofra no ene nani ewu na che se nani hye ne nan temu a odi afa baby asese akopie social media no ni ame pa kire ni se se ekoba se when nyansa ana wafa no kwa bi anante ye den ya so wo so so ni bi na na ba nso efemu ya ne efemu ni de ye de enya asem papa enya akono enya ni kaye ja because me sure say that time na nka so no we disappointing the pa bebre na we busuafo that age no wunda for that age no in fact ye ni mu go ase enya right just emotional, financially, just a whole lot, and she passed through. Into no never say na bofra born sem kakro di and na ignorant kakra na one when a man kotosa and social him. And a bear man so that time and na me purchase on ye ready so worry. Oh worry on befa 16 years. Say obey the obe worry into no or bo away and I want to when like when name there and I we mistake na we ja on dem aba ni name no we ase there inform so wo ho and na bone fa chen so ye den e wo ho it say even though say why ye bone wenu ne ho nyame wan fa ye bone anchen ya ke ne enye den ye nti ase enti enye me wonwa say e bia ye nua ba no ebetie nenu masem de ne bone a chen because it also only nipa kofodo no mo ka say ye bone fa chen na wo sre efi ne ba ene ne ba ne mame wo ene wo ode fast akwa no so e kan ye ene se mo de to no mo ya adwen o she ne wa mo ba na femu na
right now no se wo hu ni mistake awaye dia enye na mo kwan bia so beji atum na kwan bia so the best rebel ne fache it betumi aye one of ebisade a che so de to na busua na edim empepi no eya akofo bi ka se mema de sa wo msuma etim ono oba na ma obetumi aka semego oba na ama oba na nyan mu gidie ama de se ono oba na ye plans future plans o enye hwe ye wo da people oba na nya fa ye fun a woni mepe na enye meba enye me de no wadane ne chi akire oba bank odo no a woni ne wo a hye ne ba akese no wadane ne chi ama na o kire oba na ni ya de na tese utumi dwane kra from jo oba no obekwa moba na brasha kola na aglani nyi no onya baby pedi na wabrabo mu pebo na obema yi hu baby obefiri aba no de ni mobo aba ena me ba fa che me nyamia obunsam no de shop nsam o tin baby fefefe ne ya saje no se kola so de na oni ba na saje na to nti saje ni bi hu ni se saje ni bi na esi e won na ba na mo ane osebo omafa yo one say age bi wo wa aya na a mistake o ben man in ready say or settle down enti wu lady no say nyame ampata na wanya nim die bi na so be convince you with sweet words sugar coated words and dada onye ready age of 16 years na wabakasa ben na odi chese who say that age to what dream so who say na relationship dey obia ko relationship no mo share on pass unni mu wi ase na ben ma na bi o that age no no obo bufradwin no de na onye ready so obewari o ebi mo age 35 45 and son obewari o no ama no age nya wo ye ni na no fantasy obi be ka childhood fantasy growing na woni wu bedi it is a sugar coated words na ye na ni ebi makoma ni o ma adwen no fa ko gira mature person ni mu kika sansem hu no ma ni nti obi a we shaping the life for ye na juma ono no wa branya degree na mas why focus what's up abufra na wa na brantie na wasi su na wo no agrobi na wo ebe ye din so we ko gina responsible lady ni mu say like ukodada no eti normally omo this ne ye no ye omo ne ye omo show na we bebu no awaba nwan ya akona ache se wuni mo twe 16 years ebi wa konye ni ti ye 15 years onye ni ti ye omo se we ignorant and na we curious and that curiosity do what it kills the cat into won se we was so washe we wewu won se me dada wa ubetimi afoli ama me bedu te mo be worry I forget enye won no be worry enti nyinse ne ko be mu a onu se onye ready enti dwane no be dwane obesu anso enti se we obi na wuti a conversation na we age of 14 13 15 16 17 18 19 20 in fact se okra de yakaka nothing bad young man biba with life now she know your experience hey run for your life because obe you sue obe taking advantage of your ignorance now we are with jawasi obe your lesson amam and then you good experience a very bad experience me and to me fubia de dan go to dream that tender age o catch him say mercy age na mo be say 15 years o say see a ma shia wene na wo dada wo be ma na nya de obewa because you age no sha and marriage is for mature people and to this 72 meeting no me careful it is a be ma ni shia me na so you am say o nyame anti kan na bi omumu bi nie si won enti e ma mu nkofo be ye din se ofo be den e be bu kwasea ba se bi mu hu no kra bi na age no free se be ma ndi ne se fa ne tin ga kra de ne ko shopping ka kra da na watia asio domu because oni mu bi ase no de na kuma ni na ma be ma no we jeja na ho na nya we try education so we try trust at the busia wo ma no na wakofa nyensen enye sa na asuchie no we den ya wo so na be den ebe tie ya wo that age na that age is for your for you to be focused in life oba me say yesterday when you see a man no so ebi wo bra obi wa weni yo kaba question obusa me last na me chira wo say be man no me ma when youth na nye bie won be man no youth in be man no ho
say that age no omo be ya me see that age no so ya me guy ni nega omo wo lyrics too me see what true lyrics not one we hia e na wo dey ba enti say me bio mani afa say that age no say be me be ba we life be na so ma stories a me na me come kire o ha no because on you see obi say impinachi otwe from 16 years you go ni na no if you say one say na ye childhood fantasy na mo say 20 years no ni 30 years dia na dey one say na nye bi odon kakra wo na e ma ode e pe o ti sanet here that age no ignorant relationship into obi at me take advantage of the other person into pregnancy nya be mo onye ready awarefo ka pregnancy be mo ya no mo shiki kakra na impinachi a ono no obebo bi obetinika akọ na aloke who fit be interested onye interested if they ahweye na youth na eso mu when na yesua they ahweye na eso mu hwe ye say that age na enye for impinachi enye for young guy bi ono be hye tokontokro mu enye for so be ma wo kwa miemia wo memo that age no say bi a school na wo kwa wo be concentrate adepam na wo sua concentrate hairdressing na wo sua that time na say we shape your life say na be ya wo gina wona be bi ba we no be responsible man you obi onu je say won wo dress you to so say ya wo ya akono enti satan so sebe eni ene wona me moja na enti bonsam soma agent mbe mama wa omo ye rascal guys omo nye ready some be settle down me and Pata wa we realize no why mistakes bebre me never me da wa say but asem na me bisa no ase ya nhwe emuye na me bisa say emema bi wo anye youth nye nkola be mu e de nkola obi wo kra 20s o ni peni fie ma tete wo ni afie ate wo nya be mo ne ne to na mo o pese ne ntina ye nhihye aware ye nye ready say be ware na so na wa for relationship omo date kra na pie mu bi wrong and na pie mu bi na we ni je mu kra bi wa kra mistake back bi obi o protect no ho but mistake back bi na nyinsi abepie mu no be man ka cho say o nye ready for nyinsi nti go yigu me see sister ma bin twa wan no wrong say we are young be man worry we na wo de ho be man no mistake you didn't be brave say be o shia be man ne cast of pen na no wanane oni kwesi afemi say we wa kama yati ase maka wa kama yati ase ba me kire say enya youth nkwa de say obi oga na ni afi ye fa ni late 20s kure run 30s 40s obi ma me can imagine no asem obe ma bitimi ni bi ko emma o ma ware for obi timi ene ne yere etenase ebre wo ma obe hu na be ma ni ti abom no akọ obi kra won hwe ne chira kwan ta won hwe ne ire chira kwan se nkola no mu didi o mu nidi o won hwe o ma chira kwan obe hu oba ne bebre aye obetimi aye bia hwe nkola ne bi na tese nkola ne du ye bia papa bi no bo hu na be ma no we yi ni ti obebi no pa obo we du ka de areba ebi di amanu ba no o de echo pa pa ene mesre o facha mere obonsa me family no no but enye mbe ma ne nko a mba nsu bi wo wa oni be ma ti wo omo be wu awie no na waja abofra na to be ma no so na won so okọ enu so wo wa enti mi ka mi na so se dodo na ya mmema no e de tai ene so ye papa minimum story bi a oba no okuni kraba eto be ma ne so ina oja ne mbatri ina okọ ye ko bo ne bra akwa abija oku ni kra ne ba no se na ni kro ni wo baba aku ne ya se oba one na wo ina oba ware fofura one ne owa ma wotri ni kra ne ba no obehwe no ne ye de ne ba ye no poison no ojambo fra ne sugu wo ina odi ni ti do mu akọhye abija in those days and oba back no na be ma na moving on with their life na after obe convincing mo fra ne say me ye wo mane enti that kind of life no is there it depending ni pa won no dele in baby so nye just say they can't stay with one man enti o like all the time cheating tino onye stable o wa no we ja minimum bi so a owo yo be ja abofra ne ma be ma no be ma ne ma me at tender age and odwane ye no koye enti sa ne ye no esi wa wawe mu so relationship with they involving a lot enti we nyamigina youth ni so say youth ni na risks no like form pa once our refo se ko ba say awo bem na be ma ne ye sa krampo na aye nye ya te say
Wow, we are innocent. Now, Obia, you was our bonnet. Now, all sweat abofrani alone. No, Aquaba, Becca say, me pouch off and me bonnet chain. Yeah, it's Nancy, a tree, and we wouldn't for a victim. Now, it will get to a time, man. You will forgive because mojo blood is thicker than water. Good dear man on your bonnet na monko. Yet then abofran in your because I'm going to share me several occasions. Me and Casa in person, I know someone or any friend that just say only or share the papa. So life full of risks. But the way I will be, the foundation will be, and then I bet you the kind of and you may be happen to you in the future. So a whole lot is happening, but just that the youth is important. That's why I'm basing on the youth. Because before people are no in bed and soon in the bank, and some on any getting involved. We need some crab more. Just a bear man engine, not just no ignore you maybe, and I'm also I could do that kind of stage. But say combat is so be an in fear 20-25 years. I am no relationship mother. I am coaching. We are on your coaching be other. It's a sign being. And now when Berman so yeah then a bomb to the extent say Berman it meaning or we are say yemi anu we done wa future about say ultimately it'll be recently create BSc Mammy be our one what it in bringing us your show. I am Berman some years I'm and assume you either some wo and I saw banning walk around pon and banning your papa in Berman I almost yes and yet either say my boss because I know me say we ya pa in be man no mo hye ban nyima no eye keke or ban mbie na no ankase wo krampo na ne sweat ni na ye no me de ma omo ko aware foforo no enye yie eye mpa nkwala ne ya wo mo no bo se nkwala ne nyina bra bo anya omo yie da agi se me awo po wo mo no what the acquire analysis. Me na me come true. We are poor woman. Who wants to move on my brother? See, ye, and then ya made the share man any woo, and all the short ban any woo. And to me, ba. Some kind of life na be man ye na omu bia na ma be patcho omunjan and na friends so bia wo hwe me na say we ye young mo na mo hu hia ye like mo na maba so ma mo fa mo se kan endwanya nanka ana me bua mo bi fa o se kan endwa nanka if we say mbe mo maba me say mo perception bi say mba ye cheap we ye youth na ho ba kono kakra bia o perception say o titi fruit na bringing na we chese won su aba biem o mu se wasen bibia anko yie no wagya wasi wo no okoda bi se we ye youth na se wo su like we do time match se we attractive any time no for any sebe guy bia or no share pel baby useless in the life no emba wa kwemu mbe ye wo bone da bi ade bia we ye no concentrate on it na chese ne be ya o da chi ne be ye fe na fe so mbe ma na mo ye sa no so munjai na mo da mu kan na sebe mu wuntamu no nyoma ketenkete obabi wode na no be bru ndi asa to so obe hu se bone ato be ma na mo ko hye mba nyem na mo dwane na mo twen se nkola ne nye yie na mo mbra na mo metindi enye efise wo ye sa akra wo nyi nche e na afen so ye ma me no aya mo mba no nyi ya mo mo nyanti ase bi fa brapon ti se na me yanti di 2 meeting me po yo chichi 2 meeting e bo ame pa aya mo mba no mo to trepo nyansa pontu o mutin se na be guide om all their life no mo koye mistake mbem be de ne ba mo suwa na da na mjidi se mo ye mo homework ya da ne da mo benya youth na mbe bru na che se mo benyi wo nyansem nimdie mu e na ye ka ne se ni mo nyam so Ebusiafo yoba Messi wa chena dream pa na efutuo de mama bi ampa na nsem emu na wotufo no ehube yan se won so ade ntre awo efa enkoma yetwetwe wa se no ho no odebetu dwa ewo @tumaGh comment section ho no wa bomodi aso afolo yen ewo ye Instagram page @tumagh_. Medin edna ama owusu anya me ya tuma ebesan edi shape makram. Mede de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire